Objava rezolucije Informbiroa 28. lipnja 1948. zaprepastila je jugoslavenske komuniste. Još i veći šok uslijedio nekoliko dana kasnije, kad je vodstvo Komunističke partije Jugoslavije, na čelu s Josipom Brozom Titom, objavilo svoj odgovor, kojim je odbacilo kritike koje su dolazile iz Sovjetskog saveza. KPJ se odjednom našla u sukobu s vodećom zemljom socijalističkog bloka, a do tada nedodirljivom Staljinu bilo je suđeno da postane jugoslavenski neprijatelj broj 1. Staljinove nade da će sovjetski prestiž uvjeriti jugoslavenske komuniste da kolektivno zbace Titovo rukovodstvo uskoro su se izjalovile. Većina članova partije stala je na stranu svog centralnog komiteta. Većina, ali ne svi. Zamjetna manjina komunista se kolebala, pa čak i otvoreno stala na stranu Informbiroa. Ti su bivši drugovi, koje se prozvalo IB-ovcima, uglavnom završili na preodgoju u logorima poput Bileća i Golog otoka. U roku par mjeseci postalo je jasno da otvoreni protivnici titoizma mogu preživjeti isključivo u emigraciji. Antititoistički raspoloženi Jugoslaveni u inozemstvu počeli su se politički organizirati odmah po objavi rezolucije Informbiroa u ljeto 1948. Bazu emigrantskog pokreta činili su oni Jugoslaveni koji su se 1948. već nalazili u zemljama istočnog bloka. Pretežno se tu radilo o diplomatima, studentima i mladim radnicima na stručnoj izobrazbi. No među tim kadrom naprosto nije bilo pojedinaca koji bi se isticali i koji bi imali ikakav utjecaj na prilike u Jugoslaviji. Stoga u početku nije bilo nimalo jasno tko bi trebao preuzeti vodstvo u tek nastajućem emigrantskom pokretu. Velike su se nade polagale u prebjege iz Jugoslavije. Očekivalo se da će velik broj bitnih komunista, političara, oficira Jugoslavenske armije i raznih stručnjaka odmah pohrliti u inozemstvo i od tamo voditi borbu protiv takozvane Titove klike. Međutim, to se nije dogodilo. Relativno se malo ljudi odlučilo na bijeg, a još je manji broj zapravo uspio preći granicu. Najbitnijeg među potencijalnim prebjezima, načelnika generalštaba Jugoslavenske armije, general pukovnika Arsu Jovanovića, su u ljeto 1948. na rumunjskoj granici ubili jugoslavenski graničari. Zajedno s njime je rumunjsku granicu pokušao preći još jedan oficir, pukovnik Vlado Dapčević. Ni on nije uspio pobjeći. Nekoliko dana kasnije uhapsit će ga UDBA. Dapčević će uskoro potom završiti na Golom otoku, a krajem 50-ih će pobjeći u Albaniju i postati vođa druge generacije jugoslavenskih staljinista. Njegovom ćemo se sudbinom pozabaviti u idućem videu. Sve u svemu, od 1948. do sredine 50. godina je iz Jugoslavije emigriralo svega oko 2400 IB-ovaca. Većina njih u Jugoslaviji nije držala pretjerano bitne funkcije. I njihovi razlozi za bijeg nisu uvijek bili čisto politički. Bilo je među njima kriminalaca, karijerista i oportunista. Pripadnici nekih nacionalnih manjina, ponajprije Albanci i Bugari, bježali su i zbog nacionalističkih razloga, ili jer su se u Jugoslaviji osjećali diskriminirano. Na koncu se zdravim silama, kako se emigraciji tepalo u staljinističkoj štampi, uspjelo pridružiti tek nekoliko srednje rangiranih ličnosti. Među njima možemo istaknuti Peru Ivanovića, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore, ali i najznačajnijeg prebjega, general majora Peru Popivodu. Popivoda je 16.8.1948. sa Zemunskog aerodroma avionom pobjegao u rumunjski Temišvar, a od tamo dalje u Moskvu. U trenutku bijega, Popivoda je bio načelnik operativne uprave Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva, a iza njega je stajao i značajan partizanski staž. U nedostatku poznatijih lica, Moskva će Popivodu uskoro pretvoriti u vođu staljinističke emigracije. Kako iz Jugoslavije nisu pristizali željeni rukovodioci, emigranti su se morali organizirati na svoju ruku, iako uvijek pod nadzorom komunističkih partija država u kojima su se nalazili. U svim su zemljama istočnog bloka uskoro formirane emigrantske organizacije. Njihovo je brojno stanje jako variralo. Najviše je emigranata završilo u Bugarskoj, njih oko 1700. Najmanja je grupa bila u Poljskoj, sa svega 24 člana. Bez obzira na brojnost, osnovna aktivnost svih emigrantskih organizacija sastojala se u širenju antijugoslavenske propagande. U tu svrhu je izdavano 10-ak novina na raznim jugoslavenskim jezicima, pokretane su radio emisije i pisani razni prigodni pamfleti. Osim toga, često su se organizirale i diverzantske akcije, osobito uz bugarsku i albansku granicu. Centar IB-ovske emigracije u početku nije bila Moskva, nego Prag. Iako organizacija IB-ovaca u Čehoslovačkoj nikad nije brojala više od 200 ljudi, uspjela je razviti zavidnu aktivnost. U Pragu su izdavani listovi Nova borba i Mladi revolucionar, organizirane su radijske emisije na srpsko-hrvatskom i slovenskom jeziku, a članove praške emigracije se pozivalo na razne međunarodne skupove i kongrese, i to kao službene predstavnike Jugoslavije. No i u svu moguću podršku komunističke partije Čehoslovačke, emigranti u Pragu uglavnom nisu bili pretjerano uspješni.
Njihova je prva akcija 1948. godine bila usmjerena na jugoslavenske naučnike, to jest omladince na izobrazbi u čehoslovačkim tvornicama, i neslavno je propala. U koordinaciji s domaćim komunistima, IB-ovci su pokušali nagovoriti omladince da podrže rezoluciju i ostanu u inozemstvu. O situaciji koja je uslijedila svjedoči nam jedan izvještaj Jugoslavenske ambasade u Pragu. U naših se naučnika, kao i odgojitelja, u prvom je trenutku kada su iz dnevnika Rude Pravo doznali za rezoluciju, moglo osjetiti pomutnja i zbunjenost. Međutim, ta je zbunjenost nestala odmah nakon što su poslušali prve vijesti Beogradskog radija i nakon što su dobili borbu. U svim se domovima, gdje se diskutiralo o rezoluciji, osjeća jedinstvenost i ogorčenje zbog neistina navedenih u rezoluciji. Među našim se naučnicima osjeti živ interes, zdravi komentari, ispravan stav i sloga. I zaista, samo su rijetki omladinci odlučili ostati u Čehoslovačkoj. Beogradski radio u prosincu 1948. pobjednički objavio da se od 2835 naučnika iz Čehoslovačke vratilo njih 2762. Ni u drugim državama IB-ovci nisu imali više sreće. Većina Jugoslavena vratila se u domovinu iz inozemstva i broj organiziranih emigranata je uskoro počeo stagnirati. U toj situaciji sve veće izolacije, emigrantske skupine je počelo razdirati frakcionaštvo. Za primjer opet možemo uzeti IB-ovce iz Čehoslovačke. U njihovom se rukovodstvu uglavnom moglo vidjeti 8 ljudi. Konkretno, Josip i Atena Milunić, liječnici i nekadašnji jugoslavenski diplomati. Pero Dragila, bivši rezident UDBE za Sjevernu Ameriku. Slobodan Ivanović, bivši diplomat u SAD-u. Milutin Rajković, bivši zamjenik glavnog urednika beogradske politike. Teodor Balk, novinar, pisac i redatelj, i njegova žena, također novinarka i spisateljica, Lenka Rajnerova, te od 1949. i Anton Rupnik, sin međuratnih emigranata i pripadnik francuskog pokreta otpora. Njihovi su međuljudski odnosi od početka bili katastrofalni. Navedimo nekoliko primjera. Pero Dragila je za Rajkovića jednom prilikom rekao da se razvijao kao anarhistički intelektualac koji se u društvu buržoaskih elemenata trudio na sebe privlačiti pozornost i hvaliti se svojom inteligencijom. Samoga Dragilu većina praških emigranata nije podnosila zbog njegovih udbaških metoda. Josip Milunić je za njega 1949. rekao: rad u obavještajnoj službi ostavio je dubok pečat na njegov odnos prema ljudima i partiji. Ne pridonosi ničime da se ispravno orijentiramo, baš suprotno. Izaziva takvu nesigurnost i nepovjerenje u našoj skupini svojim nespretnim radom, koji si samo neprijatelj može poželjeti. Ni Milunić se nije bolje proveo. Za njega se u jednom izvještaju Komunističkoj partiji Čehoslovačke može pročitati da je neobično lijen čovjek koji izaziva dojam osobe koja uzima narkotike. Češki su arhivi prepuni takvih i sličnih negativnih karakteristika i denuncijacija kojima su emigranti pokušavali ocrniti svoje kolege. Stoga ne treba čuditi da niti jedna od navedenih osoba nije preživjela u rukovodstvu čitav period od 48. do sredine 50-ih. Atmosferi paranoje su dodatno pripomogli staljinistički montirani procesi koji su se u to vrijeme odvijali diljem istočne Europe. Kada se Laszlo Rajk, bivši mađarski ministar unutrašnjih i vanjskih poslova, 1949. našao pred sudom zbog sudjelovanja u navodnoj titoističkoj zavjeri, moralo se pronaći i njegovu jugoslavensku vezu. To se i učinilo tako što se u sudnicu dovelo Lazara Brankova, bivšeg diplomata i dotadašnjeg vođu jugoslavenskih IB-ovaca u Mađarskoj. Brankova se uhapsilo u Moskvi i predalo mađarskim vlastima. Na sudu je priznao da je u suradnji s Rajkom i britanskim agentima sudjelovao u pokušaju rušenja narodne vlasti u Mađarskoj, zbog čega je osuđen na doživotni zatvor. Zanimljiv je primjer velikog antisemitskog procesa Rudolfu Slanskome, generalnom sekretaru KP Čehoslovačke. Kada je 1951. zajedno sa Slanskim bio uhićen i Bedřich Minder, šef partijskog odjela koji se bavio stranim komunistima, emigrante je zahvatila opća panika. Usprkos tome, u čistkama je nastradala samo jedna članica emigracije, Lenka Rajnerova, i to više zbog njenog židovskog porijekla nego zbog neke navodne titoističke aktivnosti. Kao što smo spomenuli ranije, staljinistička emigracija u početku nije djelovala jedinstveno. Tek je 1951. formiran Koordinacijski centar jugoslavenske političke emigracije, na čije je čelo postavljen Pero Popivoda, tada već oficir Sovjetske armije. U narednim će godinama centar emigrantske propagande polako prelaziti u Sovjetski savez, a Popivoda će služiti kao posrednik između Moskve i drugih emigrantskih organizacija. 1953. formiran je Savez jugoslavenskih patriota kao sveobuhvatna emigrantska organizacija, a raspravljalo se i o organiziranju nove komunističke partije Jugoslavije u egzilu. No sve te planove naprasno prekinula smrt Josipa Visarionovića Staljina 5.3.1953. U narednim je mjesecima došlo do brze normalizacije odnosa između Jugoslavije i SSSR-a.
U tako promijenjenim okolnostima, zemlje istočnog bloka više nisu imale koristi od radikalnih jugoslavenskih emigranata. Njihove su organizacije ubrzo raspuštene, a do 1954. prestale su izlaziti i novine poput Praške nove borbe. IB-ovci su se našli u nezavidnom položaju. Postalo im je jasno da su se kladili na krivog konja. Zapeli su daleko od domovine, u državama koje su ih smatrale inherentno sumnjivima. U lokalna su se društva teško integrirali. S jedne strane, zato što namjerno nisu učili jezike i stvarali kontakte s domaćim ljudima. Smatrali su se revolucionarnim emigrantima koji će se vrlo brzo vratiti u Jugoslaviju. S druge strane, staljinistički režimi bili su vrlo oprezni s davanjem državljanstava ili dozvola za brak. IB-ovci su zato dobrim dijelom ostali izolirani od okoline, čak i desetljećima nakon objave rezolucije Informbiroa. Neki su se odlučili vratiti u Jugoslaviju. Na to se do 1957. odlučilo čak 1026 emigranata. Jugoslavenske su ih vlasti često kažnjavale, ali relativno blagim kaznama, upravo kako bi se i ostale emigrante uvjerilo da se nemaju čega bojati. Do 1955. se činilo da je priča o jugoslavenskim staljinistima završena. Samo se manji broj emigranata nastavio sastajati na polulegalnim kružocima pod paskom tajnih službi. Jugoslavija i zemlja realnog socijalizma su obnovile svoje odnose i za IB-ovcima više nitko nije imao potrebe. Pa ipak, njihova priča još uvijek nije bila gotova. 1956. s Golog otoka je pušten naš stari poznanik, Vlado Dapčević. 2 godine kasnije on će pobjeći u Albaniju, pa u Sovjetski savez, i od tamo započeti novu, međunarodnu kampanju protiv Titove Jugoslavije. Ta će se priča s elementima špijunskog trilera nastaviti naredna 2 desetljeća, sve do 1975. i sudbonosne otmice u Bukureštu. No to je priča za drugi put. Nadamo se da vam se video svidio. Ako jest, stisnite like i zapratite naš kanal, a ako želite možete nam i platiti kavu putem linka u opisu i prvom komentaru. Vidimo se uskoro.